Lithi iBhayibheli, one day uma uJesu ehamba nesicuku bekaya endlini yesikhulu esithile. Lesikhulu lesi sambiza uJesu, sathi, Jesu, woza endlini yami ngoba nginomntwana uyakhula, ula kakhulu umntwana kaphili. While uJesu ehamba, ula kwaba khona nomunye umama naye bekakhulu, wathinta umphetho wengubo kabani kaJesu. Waqhubeka uJesu ke waphilisa loya mama loyo, waqhubeka nendlela yakhe uye endlini kabani yalesa sikhulu. While he is still on the way, basebethi waqhamuka umbiko wesibili. Umbiko wesibili uthi, mtshela uJesu angasezi ngoba lo muntu ayeza kuyena sewufile. Awuthi amen. Ngoba lo muntu oza kuyena sewunjani? Sewufile. Angasezi nzinyana uJesu, angasezi. Awuthi amen. Into engiyithandayo uku-operate kwamandla kaThixo. The way the power of God operates, you can't confirm it. Thina sonke siyile esikolweni, siyazi ukuthi nasithi 1 plus 2, the answer is 3. We know what is the result. Mara entweni kaNkulunkulu nawuthi 1 plus 2 akaphumi 3. That's why sithi the way the power of God operates, you can't claim and you cannot confirm. The way uThixo asebenza ngayo akanayo iformula. Ngizwile? Iformula yasemhlabeni ithi na uhlushwa izinyo yenza njani? Khuphi. That is the standard formula yasemhlabeni. Nangabe uyakhula hamba uthi uyakudokotela aphe ini amaphilisi. That is the formula. Mara indlela zikaNkulunkulu zijulile, asaziyo. The way uThixo asebenza ngayo, there is no formula. More especially the power. There was no formula. Uma befika nezinkwa, befika ney'nhlanzi, abantu abahleli phansi bawu-5,000. Ntsho bosibalambile labantu banike sibadlisa ini, athi uJesu ninani, bese bathi hayi kunezinkwanyana la, kuney'nhlanzinyana la, zomfana ophethe lunchbox. Bese athi uYesu, lithanda ngibusise, abusise, athi ngenani nibapheni. It does not make sense. Ayenzi ini isense. Ukusebenza kwaThixo akunayo ini iformula. Sizentweni kaNkulunkulu engena formula. That's why lento yepower kaNkulunkulu ayisebenzisani nama-scientist. Ngoba ama-scientist aneformula. Into yamandla kaThixo isalamusi. Tshela makhelwane ukuthi isalamusi lento ayizwisiseki. Awuthi amen. No, ayizwisiseki. You know, last night kufika omunye umama uhamba ngey'nduku eziwu-2, bekahamba nje le nduku yakhe is very ayijwayelekile le nduku engiyibonisa ngobusuku eButterworth. Ibeka indololwane bese yahamba kanje. Hallelujah. Nangikhuluma naye athi bathi yini, uthe TB is spinal cord. Awuthi amen. Scientifically. So kumele aqhubeke ne-treatment, ngeke azabe right, nethi izoqeda inhlungu. Hamba kanje. Beka indololwane bese. Ebazalwane, into kaNkulunkulu injengesalamusi. Ungathi science ayipruvele yona, ayipruveki, yakonfusana. Fine, imthandazele
Ngeke kumthandazela ngithi sela amanzi mama uzoluleka. Ngoba into enkulu ukuthi abuyela athi ngoba uhlala athe ayawasela amanzi aqhuma amathambo. Nangoku umuntu evuka kwabafike wema umuntu omdala straight. Awuthi amen. Sengithi hamba ke ngaphandle kwale nduku bese uyaqala uyahamba. Kodwa nakaze ukuthi uyakuyahambeka wafika waphakamisa induku zakhe wahamba kakhulu. Into kabani leyo bazalwane? Amandla kaNkulunkulu bazalwane. Ngengqondo yethu we gonna be confused. That's why we must get lost in the presence of the Lord. Nasifike ebukhoneni baNkulunkulu masizikhohlwe ebukhoneni bukabani? BukaThixo. Let us forget about ourselves. Ngiphinde ngoba lo ngizamupha utshiwa amsebenzele, nalo ngimphitsiwa angamsebenzeli. Lona ngimphitsiwa asebenze, lona ngimphitsiwa asebenze, lo ngimphitsiwa lingasebenzi. Ngoba into zikaNkulunkulu azinayo ini iformula. Hallelujah. But la ifika khona amandla kaNkulunkulu angichaza kakhulu khona is when the situation is too bad. When the situation is too bad. La isimo bese too bad. Uyesa asaqhubeka athi uyakhona bese bathumela umbiko bathi hayi mjikiseni angasesi umntwana kuthiwa sofihla. Anithi amen. But yamthanda noyababa loya athi yebo mjikiseni kodwa mine ngithi akamane athumele ini izwi. Athumele ini bazalwane? Izwi. Noma ngakamthintanga mara ngakhuluma izwi uzawuphila. Akudingeki sandla, akudingeki anointing oil, akudingeki holy oil. Udingeka ini manje? Izwi. Ake nibukeni futhi kwabanye kudingeka izwi. Wadingeka uJesu akhafune ini phansi enze ini udaka bese lifaka emehlweni ethamba uhlamba. Umuntu wenza njani? Waphila. Mara kwabanye akusadingeka ini bazalwane? Udaka. Sekudingeka ini? Izwi. Kanti yiphi lento siyifumanaphi? Ngoba uthi usebenzisa udaka liyasebenza, kwabanye udaka alusebenzi. Alithi amen. So into kaThixo, more special, the power of God is too deep. You must just get lost. Fani na uza kuNkulunkulu iba isiphukuphuku. Ungizwile? Iba yini? Isiphukuphuku na uze kubani? uThixo. You don't know what to expect. All you know ukuthi I'm waiting for God. Mara kuthi uzovela ngapha, noma uzovela ngodaka, noma uzovela ngamanzi, noma uzovela ngezwi, awumazi. Wena hlala ulindile, ngilinde ini? uThixo.